रामशेखर नकमी नेपाल भाषा ख्यया छम नाजाम साहित्यकार कलाकार लिसे निर्देशक ख वेकल नेपाल भाषा साहित्य ख्य लिसे संकिपा ख्याल नाटक विधयत तब्यके गुनीति आपाल योगदान बिया वया चुना दिएको दो भाजु रामशेखर नकमी थोइले थगु उस्या सिंगुली खोप क्यान्सर अस्पतालले चुना वसयाना चुना दिएको दो जी सक्सिया वेकय उस्या यक्न बालायमा तैको कामना यासे वेकय साहित्यिक यात्रा कया नेवा जागरण मञ्च वेकय तजिक नेपाल सम्बत 1133 दिल्ला थो खस्ती यागु रामशेखर हन ज्याजो या लस्ता पिकागु रामशेखर नकमिया जिगु नुग खसफु दुने वेकला पुलका दिगु वेकय कलावो साहित्यिक यात्रा वया नुग ख निवया चुना वेकय नुग खसफु वेकला वरिष्ठ पत्रकार लिसे निर्देशक विजयरत्न असबरयत पुलका दिगु लिगसे भाजो असबरे उगु सफु चुया दिगु ख भाजु ललेन्द्र सक्के यसले रामशेखर नकमिया जीवो नुगख कलावो साहित्य यात्रा वो थन निवयाचना जीनुगा भुली वही भिना नकले ताजी दुहले श्री रामशेखर याहना जीनुगा भुली वही भिना नकले ताजी गुवले जी रामशेखर याहना जीनुगा भुली वही भिना जी मेमी हाले तस्कन्या जितो मे हालेगु पुचले यंगु बी संग गुरुजु व काका भाइ ख स्वरूप साकिय बा संगरत्न गुरुजु अले प्रतिसर स्यामिया अबु काका भाइ निम उगु इले खोपया नाजापी संगीतकार पि वेकपिन त शंकर जे किसिने जोडी तकाना धाइको गाउले सौरभ्य बा संग गुरुजु वास्तवे सौरभ्य अबु मुख वसफोल्ला सौरभ्य ककाका ऐसा अब धागु याना त अले जिन मे हालेगु तर कोरसे का दुनी कोरसे त तस कमी हालेगु अले नप नप तीन छुन थागु थुकठ जिगु संगत बरे जुयाउन अनमेमे पिन्स कविता चोगु खन मे चोगु न खन जितन चुए मास्ते होला उगु इले रमापति राज शर्मा राजुपाध्याय बाजा कविता बालक चुए समक नेपाल भाषा बालकै समक जिपी वेकै थाएन आँख बोउने न अले मेपिनसँग कविता चोगु खना जिन चोया रमापति बाजे त केनियंका वसपोल जुगु कविता मागु करेक्सन याना बिजाट अले छगु पत्रिका छापेयाका बिजाट जुगु चिना खय छन मानव धर्म तका छुना बिजाट ओहो ओ चिना ख पिडंगु इले जुगु तुति बम उठ्युगा जिला ती नुया जुयामा थिएका मानव धर्म या चोमी रामशेखर धागा चुया तगु खम्बलेला जुगु तुति पेहेमला 12 साल पाखिया खखल खोपे नृत्य कला मन्दिर नायगु छगु संस्था निसोन उके सचिव न जुयाम काजे थो संस्था दुहाउने निह हे जी जुगु पला न्याके दुहागु ख 11 साल पाखे न्याकोगु ख उगु इले नेपाल साहित्य मन्दिर खोपया सूर्य विनायके योग ससु पूजा थाका छगु ज्याजो यागु ख अनु छगु प्याखौकेगु ख समाज सुधार राम प्रसाद चाँद नायम चोमी चोगु ख उगु प्याख ओहे प्याखने जितकले नपा खुशी अभिनय उके जित छगु रोल बि धका धाबले जुगुला हंसाय थाटो उठेन्जु उसिबे नापा खोपे केनिगु दबु प्याखम जको सोया वया तुन खोपे जको मुखु येन बेखचिया प्याखम सोयन तर थथे छक्ल छगु रोल हे यामल धका धाबले जित वया ठोया हे मज न्यागु चुसा रोल ल या हे मल याको आत्मा याना ओके जुगु रोल थैगु छम बुराय रोल ख वो बुरा सीबले या अभिनय जी या मा जी छगु फिल्मे छम मनो सीबले यागु अभिनय सोयातेगु वहेलु लुमसी होल ओके मनो सीबले उम मनो या ला प्यातक पुगु खनागु
जिन अठे यागु मती तया अठे याना केना मेगु उके छुना या मागु मको लासा उसे मदेका घर तुला चुम बुरा आका छकासी उले हे जक या सा गागु वो अपने जी याना जितला छुना याना थे जुल जिगु अपने यात्रा नापांगु पला वहे ख अनलिपा 12 साले नृत्य कला मन्दिर नि सुनि तुमता बुलुहु जिगु पला न्याता सुकठ न्यागु जिगु पला खे मेगु पलाय रूपे साहसी महिला नायगु प्याखौ दौल थो प्याखने जी कहाँ जुया मिता सुके छम कहाँ तुतामो जुया नेहा उइगु भूमिका जी यानागु ख ओरोल मितागु इले जी अजाम हे छम मनु लुमंका गुम मनु जी ये नंगा सले आखा बोनेगु इले ले न्याबले खना चुनिमु ख उम मनु अन हे चुना मेहाला खना चुंगु लुमंका अथे हे यानाबले फर्स्ट क्लास जुल उगु मेना जी हे चोयागु जी हे हालागु ले धासा उगु बखते छपु तस्कन लोको हागु हिंदी में न मागे नि सोना चांदी मागे दर्शन देवी तेरे द्वार खदा एक जोगी पाखे लिया कयागु ख वहे मेय लिन सेकया जी चोयागु मेय बोल धासा थठेदु प्रभु लेउ शरण म भिखारीलाई खेतला उसिबे धापन चोयागु ख तर छु चोयागु ख दैगु ख आ लुममजु थो साहसी महिला दैगु प्याखौ नेपाली भाषाय प्याखौ ख थो बद्रीनाथ मास्के धामे सिन चो प्याखौ ख नापा नापा छुम प्याखौ सार्वजनिक रूपमा किने त मजिस्ट्रेट याके पास याना कामा तर साहसी महिला किनेगु अनुमति उस मबिउ उकि उकिने मजु थो किन मजु तका थाल अले जिमस ओ प्याखौ खुब देया दुने दुने चुंगु तले हुना केना कलाकार ताकुसिके दाइल कन्थो वगुली याना जिमस छु छगु तकहे काटे मया सिकेना थन छगु मर्थ दैगु ठ्याडो कोठासे जक जिमस 16 तके केना जी थगु चोसा न्याकागु इले सुरुसुरी बाखौ चुएगु न याना उगु हे इले जी खोपे विजय पुस्तकालय या गोसाले जुगु छगु साहित्य सम्मेलनले जी छपु बाखौ न्याकागु उगु साहित्य सम्मेलनले चित्तथर हृदय सिडी चरण श्रेष्ठ प्रेम बहादुर प्रसाद हेन्जापी साहित्यकार न साहित्य सम्मेलनले चाहेदिगु ख जी थगु बाखौ बना चनागु इले वेकपिनको खोले छगु निको पुलुक पालको सोय तर वेकपिन त जुगु बाखन साली फुगु थे जी मखना वेकपिन थौ थवे खलना चंगु जुगु खना दबली कुए चना चोपिन सन उले ध्यान तया न्यु थेन मतल जितल बाखौ बुबु हे दिक्क चायाव गबले सिधे कि थे जुल बल्ल बल्ल सिधेका सिधे साथ के खुरखुर वना हे छे छगु मनेले जित तुथी वना कोबा वने न मास्ते जिला मी फुमथे वाथा वाथा कन भाता भाटो वना मुनि बिहारे वना थस पावना अबैती वो बाखौ खना थुली त पिहाउल की जी वो बाखौ चोयातेगु भो हे झर्र झर्र खुना छ आज जित वो बाखौ या छ तकलु ममुजी अले जित मति लुया बोली की मनु तेगु नुगो त्याकेगु खसा इमत निके फेमा जित छक बिहा या धुने लगे जोगु ख बिहा या धुने जी छुछुयाना थैगु खन्त कुद्दा कुंडु मंका बिहा या धुन थका बाखौ छफे चोया ध्यानजी अले न्यनन्यंका सकले हर हर्दी निल थो बाखौ न्यंकागु इले जी मछा मछा न्यंकागु मछागुले छिने वसे वसे या चासु मयागु मनोट जी चासु मगु भ खना न निलखनी जी ख्वा गठे गठे तया बाखौ न्यंका बोले मनोटे तला जी जोनी वकर थे जोन खनी अलेला छुमाल जी दबली बोने बोले न्याब्ले हे अथे छिने वसे वसे यागु याना चासु मयगु याना छोला मनोट निकेगु जी घेजु याउन अले वहे खमती लुइका पुन मायचा मनचन यागु गोसा भयो छगु बाखौ छु मती लुइका पस्पिनली से सल्ला ब्याका पस्पि तयार जोल अले पुन मायचा प्याखौ या रिहर्सल सुरु जुल रिहर्सल या बोले पात्र ते त इमस नोएगु डायलॉग निका बिगु इमस वो डायलॉग कंठवे की गबले न्यासिमो हे नुगु डायलॉग भया यंकीगु थुकथ उके बुद्धि कै पि सक्सिन डायलॉग कंठवे कल पुन मायचा मनचन जुल सो वो पि सक्ने वार वारा निला भगु सवल उसल जिगु नुग सुकु हाक थांगल उगु इया अनुभूति जी शब्द बयान याना फै हेमको पुन मायचा सुकुमि तसे येकु बोले जित तढंगु हपाव तिबो जु थेन्जु अननिसे जी जिगु चोसया त ख्याली निला जागु चोसे दिपा मते कन्याखायंग थटे थका जी उपन्यासो बाखन मुचुयागु मको चोया जिगु थो साहित्यिक यात्रा या चोले युग कवि सिटी चरण श्रेष्ठले से तको नपलायन तर चित्तर रेले से उली नपलायन खतु
चित्तथर रेजु छाया दिगो साहित्य सम्मेलन बाखन निगेन अले वेकय छेन हुने न तर वेकलिसे भेले पनि मन चित्तथर रेजुया छे इन्का दिम रामबहादुर कायस्थ नायम कवि ख वेकलनसित निकोटी चित्तथर रेजुया छे इन्का दिल उकी मध्ये छको चाहिँ जी चोएको छको बाख किनि त वनागु अले लिपा ओहे बाख गीत क्याट वनागु ओबले चित्तथर हृदय मेमेपी आपल हुने बपी मुनुटु मुना चंगु ख अनवेकपिन तथ्वी इन्डिया या बम्बई संजुतेंगु छगु आर्ट एक्जिबिसन ए बुटिका हुनेको बारे खाना बला जुया चंगु अन मिसामा छमनदु मेमेपी नदु सुसुदु आ लुममजो अले अव्याति चित्तथर रेजु बम्बई बनेको खस वेक थगवे नेतृत्व बनेको मखुतैको खस वनि मखुटका भया चंगु जी पाइ अन गम्भीर विषय या खजुया चंगु जी वेकले सिं खला मकन जिला वेकै त साहित्यकार जगतका मोटी तया तयागो तर वेकल छम सेल्लाम चित्रकार न ख तथा अब्याटी हेसिल जिगो साहित्य पला न्याकेगुली सिटी चरण श्रेष्ठ न त रंगु लाडु जी नस फागुचा नायगो छगो उपन्यास सोया वो उपन्यास से भूमिका सिटी चरण श्रेष्ठ या त चोकेगो मोटी तया जिला वेकै त मिस्यो तर वेकलन चित उले बालको मसिथे मतल अले जी दुर्गालाल दाइ या त थोखकना वेकलनजित सिटी चरण श्रेष्ठ या थाइका दिले अले वेकलनजित जी हे तु उपन्यास बनाने के गो भाला बिया दिले जी उपन्यास बनाने के गो सूर्य नगले वेकलन अन मेमेपी मस्त न सता दिला वेकलन अले बजातो तो निना दिबका वो उपन्यास छगो बनाने के को चाहे के त जित पिनुन न्यानु लगे जल थुकथा उपन्यास नेनि तुंका वेकलनजित उपन्यास नसा फागो चाहे निम्ति भूमिका चोया दिला वेकय भूमिका थैगो जिगो नीति तहढंगु ख जुयाबिल उकिसन वेकल थगो भूमिका चोया दिगो चित्रण कला रामशेखर जोयला गुली स्याचु उली विचार पक्षे मोजोनि जुइफु तर वेक छम समर्थ चोमी ख वेकय अभिव्यक्ति जिगो हे संस्कृति भैभैबी वेक थे जापि हे चोमी पिन्सम थो संघर्ष युग या त उला उला वया चंगु जिगो त जिगो दिन या त लस्कु सेना हैतैगु खे जी विश्वस्त नस फागो चाहे त फातपुइका सुथ हे त निजेगु जे जित वेकयगु थो उपन्यास हो वेकल चोया दिगु मेमेगु उपन्यास पक्का न बबी मेमेगु उपन्यास थएको कारण वेकथे जाम जिगु सामाजिक स्थितिले से भेले पुम चोमी मेगु मचो सेन चोने छुइम खथैगु जिगु दुने निसे विश्वास ख थखगो जिगु जीवनीय निम्ति महत्वपूर्ण खगो ख लिपा वेकल जि नपलाको पत्तिकन जित उपन्यास चेत ननादिल तर जि दासा मेगु उपन्यास चोय हे मुफट चोयगु कुट यानागु ख तर कुट तालाय मुफट नस फागुचा छगु चेत हे जित निद लगेजु अठेतका निदन्तका लगातार चोयगु न मुखु तर चोसा न्याका निदन लिपतिनि बचल थो उपन्यास जि पालुङे पृष्ठभूमि चोयगु तर जि पालुङे चोना चोना बले धासा छग आखा हे चोय मुफट अनलिप जित भरतपुर सर्वया बले तिनी उनमुना तिनी जी चोयगु उपन्यास चोयबले यो कोहे चोया चोनेमा जिके उली धेरै हे मुडु जिमा अठे जुया जी लिपा उपन्यास चोय मुफट जिगु जीवनिया मेगु छगु महत्वपूर्ण खथैगु नेपाया नाजाम नाटककार बालकृष्ण सम जिगु छगु नाटक सोवगु खन ख वो नाटक ना कलाकार महान ख जिमसा ये नाच करे थो नाटक केनगु उले पोस्टर पास्टर नतिकागु अले वे पोस्टर सोया प्रभावित जुया बालकृष्ण सम टिकट न्याना हे नाटक सोवगु जुया छन अनुभवको बोले थका धागु न ताल तर नाप्ले धासम ख जिपि बोले नाटकीय तयारी हे लिमला नाचन लिपा नाटक कोचाका वेक लिहा हे वना छोलखने तर वेकल लाखे जिमको प्याखय त तस्क तारे फिना दिल थैगु निना जिम त तस्क लेता उल खेतला नापा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान खोलैयागु इले देय थिथि लोक प्याखय अभिलेख ते मल थका जिम त न खबर या त अले जिमसा नागाचा प्याख क्यों न नागाचा थैगु महादेव पार्वती बाख थका भया तगु तर वास्तवै वो महादेव पार्वती बाख महुकाव छोछपु लोक बाख हे ख उकेजी नागाचा जुया प्याख होला केन अब्याति बालकृष्ण सम एकाडेमिया भाइस चान्सलर थे चो जी सेबले छाडासा चान्सलरला जुजु हे जुगु थे चो तर इमसा जिमगु प्याखय अभिलेख ते मोचुटका वछित उली कलात्मक मोचुटका तल फुनिमाइचा आपासिना ये कुगुली जि थगु चोसेत ख्यालापाख हे अफोन्याका तर अठे जुसा नापा नापा ख्यालिया त चोयातेगु चलन मोडु उगु इले पात्र ते त डायलॉग निंका निंका हे जक गुमन की बिगु चलन ख
मेपिन सला दक्ले नापा छुचोल ओला जी मुसु तर जी दक्ले नापाङ खुसी लिपिबद्ध यानागो थैगो 12 बजे ख थो पञ्चायती शासन प्रणाली त व्यङ्ग या भन चुएको ख अथे 2829 सालीय खजुमा हो जुगो बिचारे नेपाल भाषा ख्याल या खेले 12 बजे हे खोपया तक्ले नापाङगो नेपाल भाषा अजागो ख्याल जुइमा गुगु ख्याल लिपिबद्ध जुल अर्थात् चुएखन अले उबले निसे हे राजनैतिक व्यङ्गयना ख्याल चुएको सुरु जुल पुन छ्याचुएमले थाहा अब्याति ये उतु तले चंगु मुनास नायगु छगु संस्था ख्याल कासयाना उया चंगु जुया छन् उके भुति के त छपो ख्याल माल धका खवल कास ज्यू धका का धका तया तर नापा कुनमाइ छ थे लिपिबद्ध मजुगु ख्याल मजु थैगु खवल ख्याल चोया तगु हे मा धका तया अठे जुया 12 बजे चोया मुनास या ख्याल कासया जति तय खेतल 12 बजे सिमे नेव एक्सपोर्ट इम्पोर्ट परिवर्तन कलाकार महान थे ज्यागो नाटक त चुएत हुन तर वो तत्को खस भाषण चोयागो जुल अनलिपा नेपाल सम्बत 1084 विक्रम सम्बत 2021 जुगु बाखम मुना सफु सोटी पे बिहावल नेपाल भाषा जुगु तक्ले नापा पिदंगु सफु भएख अनलिपा सफुया रुपे पिदंगु नस फागुचा उपन्यास ख थो नेपाल सम्बत 1093 विक्रम सम्बत 2030 साले पिदन अथे तो नेपाल सम्बत 1095 विक्रम सम्बत 2032 साले मेगु बाख मुनासफु सीमा त फफसो पिदन नेपाल सम्बत 1079 विक्रम सम्बत 2036 पाखे जी चोया तयागो ख्याल मुनासफु धिनतल्ल पिदन